Taken dichuo to wacho na yudora kod chuo wetena ka. Hata kama ni mwanaume nimepatikana na wanaume wenzangu. Kalong'o romo kendo otweyo tai. Tena kama longi imewatosha tena wamefunga tai. To pek mar wach maning'eya to kodewo tai kata long matwe. Na uzito wa neno ambapo iko kwa mgongo haijali suti ama tai. To kawuono anyalo chodora. Na kama nitajikata kamba mondo mi arad gi wasika rapiro, ili nikakutane na maadui yangu dhahiri. Kendo kata ka samoro winjo nama bedo ga marach, hata kama pengine usikivu yangu ndio mbaya, abiro loso winjo mara, nitarehemu usikivu yangu. Chiona mama cha uniamusha huyo mama. Hallelujah. Hallelujah. Nyagwete nendo. Mama unalala. Nido maka pod ber nyagimera. Unalala tu kama bado ni sawa mama. Samoro samine nendene. Pengine wakati wewe unalala, dhako adumoro ni kima koro pinyo cha. Mama mwenzako pengine ameshikwa na ulimwengu. Upijori ndio tia chak na ngota tim namo. Anajiuliza nitaanza na wapi na nitamaliza namna gani? Na wewe shetani anataka kuweka ulale kwa mkutano. Unajua kile mtu anastahili kujua ni chokruok no chakore tijare. Manake mkutano ilianza Jumanne. Tukamuno wantire timtichangwe. Lakini leo tuko siku ya Alhamisi. Kapuki yudo gimoro. Lakini kama hujapata kitu, nyaka ne chake yalka. Tangu waanze kuhubiri hapa. Kendo nyaka ne chak puonj wach Nyasaye ka. Tangu waanze kufundisha neno la Mungu hapa. Mano wach manyalo chando chunyi. Hiyo ni neno inaweza kutibu moyo wako. Nipire gima ng'ato tamore. Kunaye kitu mtu anakataa. To tamore atama kabisa. Anakataa tu kabisa. Mo wach ni adage ok timre. Aseme nimekataa itendeki. Yesu pake. Asifu Yesu. Ine mitamuri. Wendi unakataa. Kiti ngima midago ine mitamuri. Kati ya maisha unayoishi wewe ndio unakataa. Ekinde moko kwa wakati wengine kachokruok obiro dalawa. Kama mkutano imekuja kwao. Antiere od simba mar lum. Ako kwa singira ya nyasi. Mabende kudini moro miluongo no funyo cha pielo to chiethne lwareo. Kulikuwa na dudu ambapo ilikuwa inakunya na kuingia ndani ya nyumba. An gi dhod plan. Ako na mlango ya jambi mong'iew Nyangweso, ambapo imenunuliwa kule Nyangweso. To sechego na wakati hiyo makanika matwinji. Yeye ni makanika ambapo anafanya kazi. To chunje ka yuorona. Na ile mamioyo zimenisingira. Gigo yuor. Wamekuja. Kae to gidino. Naye wakafunga. Jachien nyalo wuondi ne dhi maber. Mapepo wanaweza kukudanganya unaenda sawa. Makata ka in dichuo ibete kidichuo weteni. Hata kama wewe ni mwanaume umekaa kati ya wanaume wenzako. To kine dok chien mari. Lakini uone kurudi nyuma yako. Riekoni emeneno kakiriek. Akili yako ndio unaona jinsi wewe ni wa akili. Kendo kata ka in ng'ama miyo. Tena hata kama wewe ni mama. To ine kind mon. Na uko kati ya wanawake. Penyalo paro ni ilich zaidi. Unaweza ona ya kwamba wewe ni wa ajabu sana. Kendo kata ka weche mileko. Hata kama ni mambo ya kusema. Magigima notimore ka jirani. Ya kila ambapo ilitendeka kwa jirani. Inyalo lero mibedie ming'e nyaka gima ni yonge. Unaweza eleza mpaka ujue kile ambapo ukukuweko. Makaje madwange gima notimore kanyo to ine ni manyi. Na kama wanataka kujua kile ilitendeka pale utatafutwa. Koja chien machieni to nyonielo. Na mapepo ambapo inakuroga imekukanyaga chini. Kendo eto tani fwe. Tena imekataa kugundua. Duo dognes. Na sifu Yesu. Esama
Nyalo wach Nyasaye, wakati walikuwa wakihubiri neno la Mungu, mano an yeye kendo sama Nyalo kuom mar dala tena wakati walihubiri laana ya boma manyalo mako dala moro kwa jumla, ambapo inaweza shika boma yote, kako chako ot malo ikianza kwa nyumba kuu juu to idore nyaka rangach mwalo, ikateremuka mpaka kwa lango kule chini. wan gi dala makata riyo ewi to ok digomb rawo mondo mi kwaye pi modho. Kuna boma ambapo hata ukiwa na kiu huwezi kuingia ili uombe maji, Nikech samoro kata kikombe maler mibiro tuomnigo pi kanyo onge. pengine hata kikombe iliyo safi ambapo utachotewa naye maji hakuna. Ingene wan gi jomoko mawuoya. Unajua tu kuna watu wengine wakunena tu. Range ma ji aye opogore. Maboma ambapo watu wanatoka ni tofauti. To mane momiyo wach ma ng'ato wuoye kuhusu rangach moaye bende nyaka pogre. Ndiposa kile neno ambapo mtu ananena kuhusu lango ambapo anatoka ni tofauti. Wuoth bende nyaka koro nopogre. Hata mwendo itakuwa tofauti. Nikech pap ma wanitiere Onyango sane, Manake kiwanja tulio hapa mchana wa sasa, wan gi ng'ama wuok e dala siko, dala kuo. tunaye mtu mwenye ametoka kwa boma iliyowachwa, boma ya laana. En kata nagi maber manyalo wuok e iye onge. Hakuna kizuri ambapo itatoka ndani yake. Makata ka ng'ato biro chokruok kaka kori biro ka, Hata kama mtu atakuja kwa mkutano jinsi umekuja hapa, to samoro biro kokwayo dhako wadgi bag. pengine amekuja kama maomba mama mwenzake bagi. Tinyene dhako wadu mane ikwa bag bende rito. Unajua mama uliyomwomba bagi tena anaongoja. Inyene ng'ama in gi gire kata in gi wendo to kodeni. Unajua mwenye uko na kitu chake hata kama uko na mgeni ajali. En obiro miya gira cha nyathewa. Yeye anakuja, nipe kitu changu mama. To kaka ji mokwa bende jachielo chaye. Paka wenye wameombwa shetani amewadharau. Ene mane chungo ng'ade gari. Yeye ndiye alikatwa na chumba anaporudi. Tiene jachiel to wuoro. Ujue yeye shetani amekuja. Yesu pake. Nasifu Yesu. Wan gi joma neno matek. Kunayo wale ambapo wanaona uzito. Makata kuwuothe piny ma wantiere ne. Hata napotembea kwa ulimwengu ambapo tuko, Wuotho ka koro geno koro rumone. anatembea kama tumaini meisha. Ke samoro no anyuolo nyithinde moko. Pengine alizaa watoto wake wengine. Kowacho ni kotha gi ame chieng' moro ne giromna. Akisema ya kwamba mbegu yangu wakati wengine watanisaidia. To wach mi ipuonjo kacha, Lakini kile neno ambapo walikuwa kifunza hapa, notamo dhako moro kata dichuo moro. ilizuia mama fulani ama mwanaume fulani. Kinde moko adhi e ot moro, Wakati wengine nilienda kwa nyumba fulani, maka dichuo kwero nyathi kuom makosa motimo. kama mzee anakanya mtoto kwa kosa aliyotenda, To dhako wacho ni wena nyathina nowada, nyathina nopod tin. mke anasema niwache mtoto yangu mwenzangu, mimi mtoto yangu ni mdogo. Gimoro amora kadhi timore, Chochote ambapo ikienda kutendeka, wada wena go wada pod tin. uniachie wenzangu ni mdogo. Jachind dongo gi nyathini. Mapepo wananawiri na huyu mtoto. Nikech otimo makosa to ng'iyo wang'i ka be inene. Manake anafanya dhambi na anaangalia macho kama unamuona. Koro ka ok ikwere to pod odhi mbele gi ketho gima noketho cha. Na sasa kama utamkanya ataendelea kufanya hilo kosa aliyokuwa akifanya. Yesu pake. Nasifu Yesu. Chunje makedo kodwa miere kuonde mwae. Mapepo ambapo inatupigania kwa maboma ambapo tumetoka, Eno chalo nyathi. inakaa kama mtoto. Osoko ke maraja tongi odwa winjo ka kiwuoyo. Anaweka kucha yake polepole asikie jinsi utanena. Kake ling Jinsi umenyamaza, kako medo soko ke kodonjo gi. ndio jinsi anaweka kucha yake akiingia. Aya samoro be kwerte kwero mawethwe. Pengine unakanya tu kiudhaifu. Yesu pake. Amen. Sasa To paone
no dwaro jal moro masamoro no pesa kabile chokruogni. Lakini ile kiwanja inataka mtu fulani ama pengine alikopa tu nauli ya kukuja kwa ile mkutano. To en kubete piny to pi wang'e chwer. Lakini yeye akikaa chini machozi yake inadondoka. Owacho ni Nyasaye ka ok ibiro, Anasema Mungu usipokuja miromo na e kor wuoth Jehova, ukakutana na mimi katikati ya mwendo Jehova, kuma dhi yude kata pesa madhi duoka kia. mali nitapata nauli ya kurudisha nisijui. Hallelujah. Haleluya. Esa machokruok ne dhi mbele, Wakati mkutano ilikuwa inaendelea mbele, to an achwanyora na mimi ninakwazika. nikech jayalo kopori e oda mar lum. Manake mhubiri ndiye ako kwa nyumba ya nyasi. Mano yanyago moriwa gi makanika na te. Mpaka akamutuzi akamuunganisha na makanika yake yote. Udo jijo ng'ato nomi aywak e rangawa. Mwana wa jijo mtu alifanya nikalia kwa lango yetu. Ukone ni udo morito jok mani kelo ma mondo yanyige. Anasema mwana wa Omondi, na hii watu ambapo nilileta wakutusi. Mage to ji aina mage. Hii ni watu aina gani? Kinini gicho oseikore odhi. Manake ile kitu imejitayarisha inaenda. To manyo kamuliere mondo moki mondo kik odhiyo. Anatafuta mahali pa kujiweka ili asiende. Nikech mach osedonjo mar mondo miyo wang'e mondo aye odhiyo. Manake moto imeingia ya kuichoma ili iende. To yudo nafas moro e chunya. Lakini akapata nafasi kwa moyo wangu. Yesu pake. Yesu. To kamu gik puonj ma saa 5 kaka koro masane. Lakini ikifika mafunzo ya saa 5 kama ya sasa, To ne an gi taya mar othong'a gi nyiero. lakini alikuwa na taa ile mdogo ya kiruboi. Ng'among'e othong'a gi nyiero. Nani anajua kiruboi? Nyangile. Kiruboi To tiloso ne dhoge tisoyo onge kata nanga. ni mkebe ambapo walikuwa wanatengeneza mdomo na wanawekea blanketi ama nguo. To kiliel kode juma achiel, Na ikiwaka wiki moja to kiso lweti yumi kama to lweti wuok otimo iro. na ukiweka mkono yako inatoka kama imekuwa na moshi. Nyaka chiemo motede e odno dung'o yach mafuta. Mpaka chakula iliyokuwa pale inanuka mafuta taa. To an aneno Na akaona ka jayalo donjo e oda kacha nikech kanye mane gineno. kama mhubiri ameingia pale kwake, manake pale ndio walilala. To an aneno kokele taya. Aliona wakileta taa Gi mafuta e nikech ame na mano rafa akora kaka go budget. na mafuta ndani yake, kwa sababu yeye naye alijiweka anajisifu jinsi amepiga budget. Ni maana olo mafuta kopong'o do. Hii niliweka mafuta kama imejaa. Koro ang'ena aji ami an maber. Najua nimejitayarisha, niko sawa. To an aneno ka jayalo idhe gi wuochene piny ma mafuta aneno ka chirre kochomo polo. Lakini aliona kama mhubiri amekanyaga na viatu kama paka mafuta ikibingirika ikaenda juu. Ma iye owang' gi jayalo mawacho ni to jale. Atimra gi jale laje. Mani koro medo makudo wiye manyaka nika kichak kudo wiya. Paka nikaibika na mhubiri, nikasema nifanye huyu mtu namna gani? Wananiaibisha tangu walipoanza kuniaibisha. Nikech gik ma koro dhano katimore gi gigi koro rachna. Manake kila ambapo ninaona ikitendeka hizi vitu ni vibaya. Adhi aponde toko. Nikaenda nikajificha kando ya nyumba. Awacho ni Nyasaye ato wach ni mana kelo kato koro maneno ne. Nikaambia Mungu nilileta neno la Mungu, lakini kile sasa naona sasa. Ma to koro wich kuot ma koro wach ni. Hii ni aibu, hii sasa si neno lako. Ma chaya. Hii ni madharau. Ng'ato kata kochai ni ok nyal to konego nyisre dala. Mtu hata kama yuko dharau hawezi kujionyesha kwenyu. Hallelujah. Haleluya. To jogwe injili ma jokwa mano yalo na geche bende donjo na. Injili ambapo watu wa kwao walihubiria pale kwa lango imeingia. Nito jogi ma chokruok mane madong jogi obiro yani. Na hii ni mkutano ina gani? Si watu wamekuja kukutusi. Koro kada yan Sasa imepita matusi. koro bire practical kodi ketho gini. Sasa imekuja dhahiri, wanaharibu vitu vyako. Dumo dogne. Asifu Yesu. Ine Yesu lweti mama. Yesu mkono. Kawuono
Mota nigowie tako mara malaya unegowe. Kitu yako ambapo inaishi na wewe ambapo imekuzuia kuingia kwa nguvu ya Roho Mtakatifu inastahili kukuacha. Mondiradi Nyasaye irom gije obati tin loch ilwiti kaka ngamoti ngokombe mara ngwech doko gode ode kateranga. Ili kukutana na Mungu ili ubebe kikombe ni kama umebeba ushindi unarudi naye kwa lango lako. Makodi chini ma audio ne nikibigo ogea ge ngwech gichako manare. Mpaka mapepo ya kwenye wakiona unakuja wanaanza kukimbia kwa sababu umekutana na wao. Nekech gineno ka kuri timu rima gala nekech gineno ka yinigi pinyi ruoth machielo mane okia godo kanyo. Manake wameona ukikuja wanaona kwamba umejibeba sawa huko na ufalme mwingine alapo kutoka nayo kwako. Dugo dog ne Yesu. Asifu Yesu. Topic madwa wuoye en mana popni. Kiini ya neno ambapo nataka kunena ni kutangatanga. To kawuono ng'ato nyalo gore oriti kod wasik dalagi. Na mapepo ya kwe kwa kina mtu. Ng'ato nyalo pegore gi chunye madalagi. Mtu anaweza kutengana na mapepo ya kwao. Nekete pap mo wanitiere ne. Manake kwa mkutano ambapo tuko wan gi dwaro mopogore. Tuko na mahitaji tofauti. Ng'eni wan gi ng'ama dwaro school fees mondo Nyasaye oket school fees e lwete. Unajua tuko na mtu mwenye anatafuta karo ya shule. Owacho ni wuora akwamo gi nyithindo dhoot. Mungu nimekwama na watoto kwa lango. Eka wan ng'ama nigi lweny mar kech. Ambapo tuko na mtu mwenye ako na vita ya njaa. Wacho ni Nyasaye kuno roma. Mungu nimechoka na kuno roma. Ana makadhi ya gorogoro achiel kililo oketi. Mimi ndio nikinunua mahindi gorogoro moja yote inaweka kwa maji. Nyithindo chame magichagi chwer nyakode karaya. Watoto wanakula paka wakule mabakio ya karaya. Ma nyithindo chakae karaya kanyo ka nyithindo to porode. Paka watoto watoke karayani kama bado wako na njaa. Ma nyithindo donde kata mane nyanga ng'ato kata mane maembe mae dala ng'ato. Paka watoto waingie kwa miwa ya mtu ama kwa maembe ya mtu. Maketi kod kes mayalo te. Paka kuweke na kesi ambapo ni ngumu. Mano bende ng'ato ni ka. Hiyo ni mtu hako hapa. Wan gi ng'ato ka maeno tuo. Tuko na mtu hapa yeye ni mgonjwa. Ende ni tuo nene mokele nyim Nyasaye. Yeye naye ugonjwa ndiye ameleta mbele ya Mungu. Eka wan kod ng'ato ka ndiposa tuko na mtu mwingine hapa. Oneno ka wasigu ketho dalane. Ameona kama maadui wanaharibu kwake. Kendo ndala mayande nomako mano okete lwete. Tena ni boma ambapo alishika akaweka kwenye mikono. Oneno katinda lone dala no koro yombe. Anaona sasa hii wakati boma inamuacha. Todwaro kaka dala no nyalo duoge lwete. Anataka jinsi boma inaweza rejesha kwa mikono. Mondo chako choke kendo moriwe agoge kakoro mwane odhi kode. Ili akaisanye tena aichukue kuweka kwa kifua akitembea nayo. Nikech dichuo chiko yore ringo kie. Manake mwanaume ameenda kwake anatembea kivyake. Nyithindo bende ringo ke gin kaka ging'e. Watoto tena wanatembea wanakimbia jinsi wanajua. In bende ringo yori kaka in iwuone ming'e. Wewe pia unakimbia peke yako jinsi wewe mwenyewe unajua. Gomodogne Yesu. Asifu Yesu. Awach moro. Anikuambia neno fulani. Gari mari ing'eyo kane. Gari ambapo inakimbia kwa hii barabara. Kod wabaro to nitiere gimotimo iluongo no indicate. Akitaka kuenda kando ni kuna kitu anafanya ana indicate. Gomodogne Yesu. Wanafanya joma wasigu se indicate negi. Tuko na watu ambapo maadui wameindicatiwa. Makata kubeta pen, tona no ka wasigu to indicate donjo. Unaona hata kikaa chini maadui wanaweka ishara anaingia. Neno kosa muomo modonje rangajno. Amekimbia akapita akaingia kwenye hiyo boma. To podoko ne wang monyalo neno godonge. Na bado aoni macho ya kuona nayo hakuna. Na sifu Yesu. Yesu tabere jawadwa. Yesu alivia kwa Yesu mimi atamu kuona domo. Yesu ambaye amefanya nimekula ugali ya nyama hii. Nichangala. Lakini sisi kwetu tulikuwa tunakula ugali ya wingi. Maana ya kile chicha. Ndio walikuwa na siada tukikula. Sasa mali wachana kama matao. Sasa kama yeye anasema unapitia ngumu. Samoro kulimai kufunga.
pengine hiyo yako bado ni sawa. Maana ndio kata choki kwa kulika kichoki. Kwanza hata ukisanywa wewe bado hakuna jinsi ya kukupata. Kataja kwa jibu kodi tutumia mjini. Hata mchungaji akinena na wewe umesisikia. To kata koi neno ni bete pinyi ni winjo to gimi winjo kata chielo koke. Hata ukikaa chini ni kama unasikia na hakuna kile unasikia. Meke nyaka samine ni bete godo piny ka garama mar bete piny ni bete piny no bende okchan. Manake hata wakati umekaa chini gharama ambapo umekaa naye chini ikusumbui. Samoro nyithindo noro migi koke dali wati ni wamu gadhiye chokruok adhiye ywe. Pengine watoto walikuchosha na kelele, wacha nitoke niende nipumzike. Wawenu dala na adhiye kuewi ya oko kone. Wacha niwache hiyo boma niende nikapumzike kichwa changu mahali pengine. Tieki biro kuewi. Na umekuja kupumzika. Mang ni kuewi. Mpaka utapumzika. Midong kod manyo makosa. Ubaki na kutafuta kosa. Ane okechimo mbaya. Siku kula sawa. Ndio nenda kwa maraj malich. Sinalala mahali pabaya sana. Yini biro manyo makosa. Umekuja kutafuta kosa. Wawachi ni wachi moro. Wacha nikuambie neno fulani. Ekinde moko polisi moko ne wuotho. Wakati wengine mapolisi walikuwa kitembea. Wawachi ni jakong'e polisi makata ni civilian to jakong'e ni mato polisi. Mwenye mlevi anajua polisi hata kama hajajifaa kwa nguo ya kazi anajua huyu ni polisi. To ineno ka polisi biro to gibolo kong'o piny. Wanaona polisi akikuja wakaweka pombe chini. Wakati sibolo kong'o piny to ng'ama innocent biro. Na baada ya kuweka pombe chini mtu mzuri atakuja. Jaduong' moro. Mzee fulani. To nekech wuon kong'o seringo modhi. Kwa sababu mwenye pombe amekimbia akaenda. Ko jalie makuru dong. Huyu ndiye amebaki. Uko ni wewe mzee unaenda wapi? Anaulizwa jaduong' hivi kani? Gino morne. Hiyo kitu ni kama kelele. Kech Kiswahili bende okia. Manake Kiswahili pia jui. Mzee unaenda wapi? Jaduong' hivi kani? Enu yeye. Yeye anakubali tu ama anaitika tu. Tiko na ne beba. Anaambiwa ti Beba be okowinji. Tingo be okowinji. En beba ne wini beba. Yeye anasikia beba ni kama kupiga kelele. Ka polisi okone ne beba, temo okone ne beba. Polisi anapoambiwa beba anasema bebe. Polisi kone ne beba. Polisi anamwambia beba. Temo duoko polisi ni beba. Na anarudisha polisi ni beba. Koro polisi ka ngi kutne ke koro ne beba ni koro beba ni beba koro chako iware. Polisi na anashangaa sasa beba na ni beba imeanza kuvutana. Koro gini kodi yeloka. Sasa ili kitu bado iko kwenye sakafu. Gungo dogne. Nitire watch. Neno Menya wacho ni ato kabedi. utasema mimi sita. Ana wacho ni okatingiri jachien ng'ato. Sita beba kitu cha shetani ya mtu. Jachien ng'ato machiene okating nage e chokruok. Mapepe ya mtu ambapo inamroga sita beba nitoke Ni mane gima tingo nadwa dhi gode rangaya. hiyo ndio nitachukua niende nayo kwa lango lao. Kata adwa dhi gode dala. Ama niende nayo kwa boma yangu. Odhiga dhi nikech mano gire. Aende tu nayo kwa sababu hiyo ni yake. Nikech anadwaro loch machomo godo rangacha. Mimi nataka ushindi ya kuenda nayo kwa boma yangu. Mondo chunje mano okie kacha chaone kaliel ma. Ili mapepo ambapo walikuwa wananingoja waone nikiwaka moto. Gungo Nasifu Yesu. Warwoken gara. Wokovu ni gharama. Nasifu Yesu. Kendo mondo mi chokruogni obed ka. Ili mkutano iwe hapa. Samoro nitiere joma nosando ringregi. Pengine kunayo watu ambapo walitesa mwili wao. Kaka jaduong' ni ochandore. Kama huyu mzee ameteseka. Sio maana anakoda hao leo. Wakati mwingine naona kama anateseka kwa mlimani. Otiyi wane Nyasaye. Anasema pengine mtu anavutiwa Mungu. To mondo yao dhot mondo Nyasaye mi ywane cha odonji. Ili akafungue moyo ili Mungu akuvute ingie. To dong' kochapni. Abaki akiteseka. Kendo en jalo ma ok ituggo. Ni yule ambapo huwezi cheza naye. Nikech warruok bende otame bedo. Manake wokovu naye kulinda imezina.
En jalo man gi ywe makinyone ibiro yudo chalo tuo. Yeye ako na mkia ukimkanyaga utamuona kwa sababu ni kama nyoka. Kendo en kata kalwenyo mako kinde kod dichuo. Tena kama amepatikana na vita kati yake na mwanaume, wacho ni nega arom gi dhok manitero turu. Manake ni uwe ni toshane na ng'ombe uliyopeleka kwetu. Bado wacho nodwano bed jaloch. Yeye naye anasema pia atakuwa mshindi. Kendo en ng'ama kalwenyo nitie to yeye wabet ni idwa goya. Yeye kama kuna vita atafuta panga akisema unataka kunipiga. Beti asekelo nega. Nimeleta panga ni uwe. Kati jamune giika. Ndio unastahili kunigi. Tembea pia uideka. Fanya haraka kijana unachelewa. Sano koro kuno nyango kata uoi. Saa hiyo sio maana baba nyango ni kijana. Tiene ni chuny madala ge chao chire kume direct. Manake mapepo ya kwao imekuja tu kwake kamili. Chucho osebiro modonje ot makoro da. Hiyo mioyo imetoka pale pake kaingia kwa nyumba inaishi. Odwano teme sarakasi mage kuomi. Inataka kufanya sarakasi wake kwako. Okibed jalocha kweri. Huwezi kuwa mshindi, nimekukanya. Hallelujah. Amen. Loch onge. Hakuna ushindi. Mon mabedo jaloch gin jomineno. Ni wale ambapo wanakuwa washindi ni wale wenye wanaonekana. Gin mon mochanore gin mon masuoni. Ni wale ambapo ni wazuri ambapo wajasiri. Jala video ko wacho koro. Nilisikia mhubiri akisema Nitu koro ngati miloro ligeo. sasa huyu mwenye unajifunga naye kwa nyumba. Miloro nyaka dot no negi nyaka tai. Paka mfunge langu paka musime taa. Kori siko ni jalo chwora. Unasema Jalo ana chwora ni motamo wana. Huyu mwanaume yangu ni amenishinda. Ngani yoro machinga no wari ngani. Amenichosha wakati ataokoka. Gimomiyo ng'ok no war jale. Kila baba itafanya hata okoka. Nekech ngima ni poko tho. Manake maisha yako ijafa. Mikao ngima mar Kristo irwako. Paka ukachukua utu wa Kristo ukaweka. Idaka kod Kristo ei. Ukaanza kuishi na Kristo ndani yako. To kitedo ne to neno ka Kristo da. Na ukiishi nayo anaona Kristo. To kilos kilwoko lepe to neno ka Kristo da. Ukiosha nguo zake anaona Kristo. Dongo ndikni mon moko timbe gima no loko chuo. So ameandika kwamba matendo ya wamama yanabadilisha ume wao. Timnga Matendo yao ema no loka dichuo kungeni to loko rena. ndio alibadilisha mwanaume paka kasanga alibadilika namna gani? No wadat mara no madho kongo. Huyo yangu anakunywa pombe. O madho kongo sawa sawa. Anakunywa pombe sana. To kongo no ko madho kenene kechu madho kode. Pombe akunywi peke yake, maana mnakunywa naye. Nikech onge gi ode machielo kata room ne moro. Ana nyumba nyingine ama room yake. Uriwo kode room achiel. Mko naye kwa room moja. Kitanda achiel. Kitanda ni moja. Ongeta achiel. Geti moja. Mungu dogne Yesu. Amen. Yesu. Okpoko jo. Ije kuchosha. Gimoromo dende ng'ato. Kenye imechosha mtu. En ng'ato nyalo ywayo ne. Mtu anaweza kuvuta. So rapar mar chikre de gare matinda paka chia. Kumbukumbu la Torati 32:11. Mondo mi wawinja ne kaka Nyasaye wuoyo kae. Ili tukasikie jinsi Mungu ananena pale. Yo nyango sani madhako kao gire mosela. Mchana ndio mtu anaweza chukua kile ambacho imepotea. Makata kejo chile no kao mano kunye piny futu 100. Hata kama mapepo walichukua paka wakachimba futi 100. O pap machunge kane. Hii kiwanja ambapo nimesimama. Inyalo mo gimanola. Unaweza kufuta kile iliyopotea. Momiyo samoro mon wete ni uchi ayiwe guom. Ambapo mama wamekudharau wananena kwako. Ma samoro miyo chuo wete ni samoro gomba kiwi. Pengine wanaume wananena kwako. Yedwaro gik maricho tini be yie kuomi. Wakitafuta mabaya wanaweka kwako. Gik moko duto maricho te ochomo dala ni. Vitu vyote mabaya ambapo imeelekeza kwako. In gima nyalo yudo kuome maber onge. Hakuna cha kupata kizuri kwako. Nekech wan gi dhako ma jasitina. Manake tuko na mama mwenye kelele. Olelo. Yeye ni wa kelele. Olende no wuone ne en jachi. Na kelele na mdanganya ni mjasiri. Mungu ne Yesu. Asifu Yesu. Lelo wuone ne chi. Kelele na mdanganya ni ujasiri. Wabiro kwere. Tutamkanya. Ni wabiro kwere. Tutamkanya. Yawa gogi ni minge kwere. Wewe ndio unajua kukanya. Lelo wuoni ni ngi chi. Kelele na kudanganya ni ujasiri. Modak kuomi. Ambapo niishi kwako. Masa moro ne yago turu kata kaen mar meru kata kaen mar dawa. Ambapo pengine utoka nayo kwenyu ama kama ni ya mama ama ni ya nyanya. Oduogo chier kuomi e wuodhne. Imeinuka kwa hii safari. Nyaka gisunga tega cha. Ana na maringo pamoja na madaraka.
Kawuono nyango sane. Leo mchana wa sasa. Ene sama dichuo nyalo wuoye. Ni wakati mwanaume anaweza nena. Kendo nyango sane sama dhako bende nyalo wuoye. Mchana zaidi mwanaume anaweza nena. Mokethre kod wasigu kabisa. Paka wakosana na maadui sana. Mowach ni wasika manoloro na rangaji cha. Paka waseme maadui ambapo walinizunguka kwenye boma. Ani benda loro negi e piny Kano. Hata mimi naye nimewazunguka hapa mjini Kano. Wakirado kodgi edo. Tutakutana na wao. Mano kata negi guro yugi pe. Hata kama waliweka mkia chini. Magi chalo joma osepima gi malo. Ni kama wamenipima na juu. To ambe an kod Yesu meja. Hata mimi niko na Yesu meja. Jal manomiyo nam noringe nyime. Mwenye alifanya bahari kakimbia mbele yake. Wasigu biro ringe nyime lela. Maadui watakimbia mbele yake dhahiri. Eno dwaro dhako ma wasigu ketho lode. Nataka mwenye mama mwenye watu maadui unaharibu kwake. Dwaro dichuo ma wasigu ketho dalane. Nataka mwanaume ambapo unaharibu kwake. Owacho noneno kako ok wasigu osedonjo. Anaona ni kama nimeona kuja maadui wameingia. Osetemo gweno gi koke to tamore. Anaanza kutoa na makucha lakini imekataa. Ochalo ng'ama dwaro force moro. Ni kama anataka nguvu fulani. Owacho na biro chungo kod Yesu. Anasema nitasimama na Yesu. Makata kane piny Kano pok adok. Hata kama niko hapa mjini Kano sijarudi. Nabiro ore biro chalo kod mbom. Nitamutuma itakuwa kama bomu. Mar missile mago piny rasi. Ya Israeli ambapo inapiga Rasia. Modogne Yesu. Yesu. Muma nowacho nang'o? Biblia inasema. Ka Israel duto obiro mondo nyisre e nyim Jehova Nyasachi. 32 matindo 10 Kaka ongo oduo kar ode kopupni kuom nyithinde. Noyaro buombe, nokawogi, noting'ogi gi e buombe. kamano. Jehova bende ema notelne. Muma nowacho ni kakongo pupni. Biblia inasema jinsi mbweha inabingirika. Wane gi chuo manochaka maber. Tuko na wanaume ambapo walianza sawa. Kendo sama nochako wuoth kanowuotho. Wakati alianza mwendo anapotembea. To noneno ka wuoth manowuotho ne oneno ka ne en kod chir e wuodhno. Alikuwa naona kama mwendo alikuwa na ujasiri kwa hiyo mwendo. To pupni kawuono koro miyo bedo kod sida e wuoth. Lakini kubingirika imefanya sasa leo ako na ujasiri kwa mwendo. Wane gi joma bedo moso tamo. Tunaye wale ambapo kuko polepole imewashinda. Ni jakwath onge ni duoke gi kono. Kama mchungaji hayuko ili awekwe na pale. Ochapni moko nyalo bedo kod kwe. Yeye anazunguka hawezi kuwa na amani. Osiko ni jakwath oromo wa. Kile wakati anasema mchungaji ametuchosha. Waol kode. Tumemchoka na mchungaji. Yani en ng'ama pupni onge kod kwe. Yeye ni wa kuyumba hana amani. Mama Angela beni winjo gimana jakwath wa. Mama Angela nulisikia kile mchungaji alisema. Eno ng'ama ene kanisa do campaign. Yeye ni mtu mwenye ako kanisa na ana campaign. To samoro kochopo ywak to number 1. Lakini ikifika wakati wa kulia ni mtu wa kwanza. Modogne Yesu. Na sifu Yesu. Dhako moro ne wan go. Mama fulani tulikuweko naye. Na rado kode. Tulikutana naye. Ojojo dhako ni kapo. To biro ywak mi wach ni dhako ni owar mama oponge wadie. Atalia paka unasema huyu mama maokoka tena amejazwa na roho. Kedi biro winjo kodho moko ni lai kai tai. Utasikia kinene paka nene na ndimi. Mo wach ni samurinda ringo roho. Paka sema samurinda nyama kuota. To kochunge wikoke kanyo dhi kachacha. Anaposimama kwenye kucha yake. To rade kod wach moro moko dine kaka nodwaro. Akutana na neno ambapo iko inaenda jinsi anataka. Ibiro yudo ka ngima ne ochiera dara. Utapata kama utu wake imeinuka dhahiri. Ogolo wang'e machalo toj gari. Anatoa macho ni kama tochi ya gari. To ibiro neno ka ler moro wuok e ng'ute. Utaona kama misipa imetoka kwa shingo. Tineno oseomo chunye. Utaona ni kama ameleta mioyo. Chunye mag jo Filistia odak kode. Mapopo ya Filistia inaishi naye. Yesu bende opako. Naye Yesu anasifu. Kendo inyalo pako Yesu ma ji ng'eno Owari. Unaweza sifu Yesu paka wajua umeokoka. Owadwa Yesu to paka. Ndugu yangu Yesu sifu tu. Ruodhwa kawuono bedo buluban. Yesu amekuwa buluban. Kendo dhaka ilo nokoke pako go Yesu to chwanyore kodi. Tena huyo mama huyu sifu na Yesu atakwasika. Kendo kineno kata kijakwath to yiewe kanisa. Tena kama ukiona yeye kama wewe ni mchungaji atawacha kanisa. Samina nokotimore kamane. Lakini wakati anatenda hivi. Wasigu to nyono
monyono dala ne monindo gele. Na maadui wamekanyaga boma yake imelala naye sakafuni. Wasigu monyono dala ne monindo lelo toko ne. Na maadui ambapo wamekanyaga wamelala naye sakafuni haoni. Tibe majuchinde timo ne moneno. Na mapepo ambapo maadui wanamtendea ndiye anaona. Jomo chae moneno. Wenye wamemudharau ndiye anaona. Jomo jare moneno. Wenye wamemudharau wamemwacha ndiye anaona. Dik majitimo ne mariche moneno. Kile mabaya ndiye anaona. Mungu dogne sa. Yesu. Wada waru binengo. Wokovu ni kitu cha gharama. Musai moneno no kinye bisela. Mungu baba. Wada madikoro wicho bilo. Sisi hatungekuweko tungesaulika. Nikitana uoke dala markum marseko. Manake alitoka kwa boma ya kuachwa ya laana. Ena dala makane jidi chuo chopo yiga pira dega bi. Ni boma ambapo kama mwanaume amefika miaka 35. Bueno be magore ni kiode. Yeye anaenda sakafuni anasikwa. Dako dong chiliel, nyithindo dong nyithindo. Mama anabaki yatima, watoto wanabaki yatima. Kuri ngeni okabiwa kodi machana. Unajua tutavutana pamoja. Nekech saburi ni iwa mabeber, ino kodi ni biwa le. Kwa sababu wewe uko nafuta sawa uliambiwa kuja tuombe. Nekech wan gi joma no luong ni biwa le mlembo waber wan gi chendo. Manake kuna wale ambao kujeni tuombe sisi maombi yetu ni sawa. Wach modhiri momil ware tie Yesu. Lakini kila baba ilikusukuma ukakuja magotini cha Yesu. Mi sarenda mitingo badi mala mi wacho ni ruoth ayie. Paka ukaserenda ukasema mfalme nimekubali. Dokichunge wiko kete wacho ni Jehova okana win. Lakini ukiinuka kwa kucha ukasema sitabadilisha. Nyasaye kata wasigu chuo nyima kaka go. Mungu wetu hata kama maadui wamesimama kama mlima. Nyasaye temia teko kodi chir mar kalo wasika. Na Mungu kanipea nguvu na ujasiri ya kupita maadui yangu. Maro kata wasigu nyengo lake gi. Hata kama maadui wananicheka. Mochalo gi lake rao. Kama meno ya kundule. Mumako ngate lake to sungo ne jopinyi kama. Ambapo imeshika mtu kwenye mdomo anaringa naye. To nyalo chuno dhako mondo wuogela kuwasike. Inaweza lazimisha mama atoke katikati maadui. Wacha ni okabidaki gi wasigu. Anasema sitaishi na maadui. Abiro dwaro Yesu jabaro na. Nitatafuta Yesu mpita bali. Yal mabiro golo kuom maricho mag dala. Mwenye atatoa laana mabaya ya boma. Maganyuola majolao bangi ji. Ya ukoo ya kufuata watu. Umodogne Yesu. Asifu Yesu. Neoko yote. Haikuwa rahisi. Samonyo mtajaja okaka mama mafuta otechele murugote. Wakati wale kanyaga taa yake paka mafuta ikabingirika. Achako yokunito kune liwe na kana mafuta ni aloka dia kwa ngojo mo. Akaanza kulezi wangeniambia tu ni hata nitoe mafuta nisaidie nayo wengine. Nini? Kupu ni sadonje chunya. Ya kwamba kupayuka imeingia moyoni mwake. Dwata mara do kod ber. Itanizuia kukutana na mazuri. Meke kupu ni choseneno kaloch mari Yesu sebiro. Manake kupayuka imeona kama ushindi wa Yesu imekuja. Oneno ka gik madongo koro dwatimore. Anaona kama mambo mazuri inataka kutendeka. Oseneno ka od mabati biro. Manake ameona chumba la mabati inakuja. Oseneno ka ot biro ot malongo. Anaona kama nyumba inakuja nyumba mzuri. Emo biro kod projo chako riwo. Naye amekuja na porojo ameanza kukuja. Okaji tie komano. Lakini wakimaliza hiyo, taneno makapare manodhi ogam. Nimeona wameleta tu jam. Nitie kaka nitwe gi tonde makata yamo kadho to en ok onyal lwa. Kuna jinsi walikuwa naifunga na kamba hata aneno makata olchamo ng'ad ni sich. Niliona tu ile kamba ndimekatwa. Ong'ade okele. Wamekata. Otie kibrit. Wakaiwasha moto. Oliela wacho ni maka ulo joginega jawara. Wanawasha hii leo wananimaliza. Rumo makoro teko koyo. Nimeisha sasa isigu hii sasa. Malo en makoro moko magalagala. Nini vita vibaya. Woro jana jamii jichil kodugelo. Nashangaa yule kupea mtu jasiri. Woro jana manobiro kanyero tu malo. Nashangaa yule alikuja kama wananicheka. Chiemo nogo mon kod chuo no ywak e dala na sesa. Siku hiyo wake kwa waume walilia kwa hiyo boma sasa. Kage wacho ni chunje mag dhier koro riti. Wanasema mapepo ya ufukara sasa sao. Waya moro mana luongo e chokruok. Semeji yangu sangazi yangu ambapo niliita kwa mkutano. Ano chopo gi dhora to winjo kite ywak maywagore. Alipofika katikati ya bahari akasikia jinsi kilio inalia. Oeno chako mana go duru ko wacho ni ng'ato tho. Akaanza kupiga kelele akisema pengine mtu amekufa. Embene ko biro. Na yeye na pia akikuja. Jolwete moriwore mana gi jie ywak. Wanajeshi yao kaungana tu kwa kilio. Kori mieni jogi to ywak mar loch. Unajua wanalia kilio cha ushindi. Eno ywak lit di ywak mar tho. Yeye analia kilio cha uchungu ya kifo. Odogne Yesu. Asifu Yesu. Ywak opogore.
Kilio iko tofauti. Kilio iko tofauti. Nyalo paro ne ywak gi ng'ato nu ywak achiel. Unafikiri mnalia na mtu mnalia kilio moja. Nitiere kit ywak moywak. Kumbe kuna kimbinu jinsi mtu analia. Opogore gi ywak miywak. Analia kilio tofauti na yako. Wach mondike Muma wacho ne ya. Kila ambapo imenakiliwa kwa Biblia yangu ya kwamba ywak mobet kare kaka Jehova dwaro. kilio ambapo iko kamili jinsi Jehova anahitaji. Miyo ng'ato bedo gi lokruok mar chuny. Inafanya mtu anabadilika kwa moyo wake. Makoro onge ywago ang'e. Tena kuna kulia majuto. Imi waga ng'eni to waga ng'eni. Wewe unalia nini? Ywak mane me ywago ma. Mene ka uno wabio kethore gi chunjego. Leo tutaanza na Uno ng'ato biro ywayo mopogore. kila mtu atafuta Wewe wacho ni samora sai ywak marach. Nasema nimelia sana. Nikech wan gi jomosiko mana ni bari. Kunaye wanyama. Bimbo wacho tamo ji. Ajui kusema neno. Narado gi dhako moro. Nilikutana na mama fulani. Siko mane ruoth badi. Anasema mkono wako Jehova Bwana. badi. Mkono wako Bwana. Apenye ni to badi otimo ang'o. Mkono imefanya nini? Okidim ne Yesu wach. Tuambie Jehova neno. Ni ane tuwe moromo ngimana. Ngoja nimenichosha. Mae gima chanda ruoth. Hii inanisumbua mfalme. To ndike Muma. Imenakiliwa kwa Biblia. Mimurie mumagi. Kichapo chako Chango tuoche wapenda. inatuonyesha Muma pode tima ne to mane. na hiyo inatenda ni gani. Inyalo yudo ni chokruok kama wane tiere ne. Utapatikana kwa hii mkutano kama hii tuko. Yudo ka ng'ato nigi tuo mar wich bar. Utapata mtu ni mgonjwa. Embe en gi tablets mondik ni 2 times 3. Ako na dawa ambapo imeandikwa 2 mara 3. Ene nyimi Yesu. Ako mbele ya Yesu. Tablet bende en godo. Tena ako na pende, ako na dawa. Wani gino mondo weye odhi. Hataki hiyo kitu muache iende. Chokruok kaka mama seneno kanyaka jo athma weya dha. Mkutano kama hii nimeona mpaka watu wa athma inatoka ikawawacha. Kendo mae manyaka joma nigi tuoche mag koyo mapogi kodhiambo. Mpaka wenye wako na kifua kikuu ambapo ikifika jioni wanasikia baridi. Mapogi kodhiambo ka weyo gi madhiyo. Hiyo mapepo inawawacha mpaka inaenda. Madhako dong kati kubero jalocho timone. Mpaka mama baki ikiwa mshindi akifanya ushuhuda. Owacho ni jowadwa chokruok maka wuod sure. Anasema wapendwa kwa mkutano wa mwana wa Sure. An nadhi kanatimo tablet. Mimi nilienda nikibeba tembe. Kata kamano sama nawinjo wach Jehova. Lakini hatingalau wakati nilisikia neno la Jehova. Nawinjo ka Jehova noketo chande ngima. Niliona kama Jehova kaweka uponyi maishani mwangu. Wuoke chokruok no ka jalo. Nilitoka nikiwa mshindi. Modogne Yesu. Nasifu Yesu. Obiro kawo loch, obiro rwako. Tutachukua ushindi, tutarejea naye. Ere wach morito dhako, ere morito dichwo. Neno gani imelinda mwanaume na neno gani imelinda mama? Ere wach morito dhako, rito Ni dichwo. wapi neno imelinda mama, imelinda mwanaume? An ka wuoye warruok taseneno gik ma warruok Mimi timo. nikinena kwa wokovu nimeona ambapo wokovu Wan gi ikitenda. kit ywak ma ka ng'ato ywago to tuga piny ruodh polo gi ng'o. Naye kilio ambapo mtu akilia imetingisa mbingu kule mbinguni. Nikech chokruok kaka ma jowadwa. Manake mkutano kama hii wapendwa. Ema kinde moko kadwa dhi dala gi dhako. Ndio wakati wengine nikitaka kwenda kwa kanamuke. To ang'at wang'o koti jowadwa. Nikashona skoti wapendwa. To chando be gima rach jodalawa. Kukosa ni kitu kibaya wapendwa. Nikech pesa bende koro onge. Manake pesa pia kuna. Adhi asayo fundi. Na nikaomba fundi. Kone fundi twang'a kata ka material rumo to ngima gidwa chalgo. Sona tu hata kama material imeosha, tafuta ya kufanana naye. Fundi bende otimo na forgery. Fundi naye akafanya hivyo. Mar material. Ya material. Mokona ni mato dwa chalo gi ma. Hii ni kama inataka kufanana na hii. To sama nabede chokruok. Wakati alikako mkutano, To yudo ka seywago tich kuom ndalo mang'eny. amelia kazi kwa wakati kwingi. Nikech adwaro Nyasaye mondo kal koda. Anatafuta Mungu apite naye. Duong' odogne Yesu. Asifu Yesu. To esechego. Na wakati hiyo To yudo ka setimo application kamoro. ni kama aliapply kazi mahali. To kadhi tayudo mana ka an gino onge. Akienda pale anapata hiyo kitu hakuna. Higa ariyo kimanyo tich e ofis moro dong' wuocho ti. Miaka 2 ukitafuta kazi kwa ofisi fulani, si viatu imeisha. E piny Kisumo ka. Hapa mjini Kisumu, E chokruok moro kanyo. kwa mkutano fulani, Ema na kethora gi chunje mag dhier madalawa. ndio niliharibika na mapepo ya ufukara ya kwetu. To sama na kethora gi Wasigu gi. Wakati nilikuwa nakosana na maadui hawa, Ne tich abich saa 4. ni Ijumaa saa 4.
Hawacha ni ambe ikoro nyaka ndik ji. Nimesema lazima hata mimi nitaajiri watu. Ngeni okiyot nikech poke yudo gimoro. Manake si wepesi kwa sababu nipata kitu. To yie matigo seketa ni nyaka ndik ji. Lakini imani naye beba inasema lazima nitaajiri watu. Nikech wach ma winja rwako to donjo e chunya. Manake neno ninayosikia nimekaribisha ikaingia moyoni mwangu. Chunya kanyo. Ikakaa ndani ya moyo wangu. To wach na keteti. Nikaweka hiyo neno kwa kasi. Hawacha ni kata ka umeni chuje mane okotiyo gwengwa. Nikasema hata kama nimepepa wako kufanya kazi kwetu. Mamoko nodhi Kericho to nodugo gi lwetegi nono. Wengine wakienda Kericho wakarudi na mkono. Majoma ne nyalo tiyo tich maber e tij ng'wedo chai. Watu wenye wanafanya kazi mzuri ni ya kuchuna chai. Ng'wedo chai kanyo bende ne ginyalo tiyo dicha ochiel tiriembo. Walikuwa wanaweza kufanya siku miezi 6 na kufukuza. Chieng' atweyo gi nyororo. Siku yake wafunga na nyororo. Atomo kodgi buru te. Akachoma na hao mshimo.